Check. Hello, check. Hello, check. Kerting jong jing roi ben ai pinta kerting ngam la ban ya. Berkat kerdaning kom dei ban long jong nga berkat ngala ban long ka bangakwa ban long nga berkat ngan dei la jing im haki do tha la ka bertai ben ban shem bang ngam la ban ya klem kak di jong mi berkat ngala pande baroda la dehi ngaperkat ngan penyaji jing iman la kasni ngaperkat ngam don kamle haka jing em jonga Shem ngam layat lam kajing bakti jong me Try ngam la ban yat lam damip tinda lakti kilongi kenjang kiduriau kia Naman ngam la ban yat lem dame bakti jonga berkat ngan pelong you jisu baning kon syakmat wan kajing kerteng jongku ngan pertah ladangan shalia jing kendo kenja naman ngam la ban yat lam da bakti jonga try ngam la ban yat lam da tinda lakti kilongi kenjang kiluriau kia hagi kosi banstaya naman ngam la bangyat lam dame bakti jonga naman ngam la bangyat lam dame bakti jonga Entah brom play aman. Ini duai. Ublei ubak pa jungi ubahab neng. Ngis ngungu ya me ablei. Bahap pedeng gicing klot ki babun. Henry kat ni ngila ban ya kiu syaka yeng ga bakentang ga jong me.
hoi kan rat bapa rengkat bagi jing kerku ki bakrau tam ki jong me hagi jing em ki jong i hagi yeng ki sem ki jong i yuan ra ban ai syakakam ki jong me si banta nakakam ka krau bat ka pakentang ki jong me ngidwai ablei ba manis nei ya ban ban kerku yaki Shano shaka bolang ka bakpanon kam miki nakabanta ka burom ka jong me ngidwai ablei bo ni sen e yela jong ka balang kabadon sibon ki project ki jong ka ban telun ya ka kam ka jong me isne ablei ban kerku ya ki ti baro ki beno nakabanta ka ni ka kam ka bakrau bat ka bakentang ka jong me hoy ablei ka por ngidwai si banta nam ta kani kijing syakri ke jongi kabangin yo akan ke por lang bau syakri jong me don pesan bagi di jongi imam lep penon kamrat ba i nak mentaka burom ke jong me hapo ka balang ha ke district parek presbytery rukum jo ngidwai akan ke por able manis nei baman kersan bor ya jong syakri hawon yo ban sam ya ka khubor na ka tin ka jong me doai kan rat bha ba ka khubor ka ban mi no syakri batlot kan pendap yang ya ke mensim ke batli ki jongi na ka yeng ka bakentang ka jong me kan long ko kan rat bha ka jingker ku yang i we pi we ngi duai ru kan rat ba ye na ka por na kam ta kinik syakri ki ba kodor ki ba ai ya ka jingruai kabakar pang hakan kapor hoi ko kenrat pa ha mali jay pankam yaki nakapor siya kapor nakaway ka jaka siya kaway ka jaka hakaban yalap ya ka kerteng pa kuy ka jong me lang ba ka jingruai ka jong ki ngidway ablay manis e ko kenrat pa Christian bor yaki hapadeng ka jing yai lanti ka jong ki hapadeng ka jing syakri jong ki lamba ka jingruai manis e man kerku ya ka yeng ka sem ka jong ki men kerku ya ka jing yai jing tre ka jing ta ka ki ha ka jing yai lanti ka jong ki ha ka ne ka perthei ni pan kerpat ikini ke baro ha kerteng jong prai panong padiam be jong Jesus Christ manta ba chedu bam jukut ru amen manta pa ngan khat you ka praise worship team bagi nyalami ki jing ruai ban pen shit ban pen hami ki men sim ki jingi hasua mengin praise ka jing slok ka ketien ki jong bele praise worship Hagajingya dan ti jungi ki priu ni mat sibu ni ki jingya le ki patingkhu ki jingim ki jongi mo hagajing tunju ke mangi syam simat hanrei pan ni don yau ni ublei ye ke mangi syakri ubala baru ba ai hangi ke jingkermen ke jingsuk ke jinghun ngam kwa dengan khot hang ni tang ma pensyua ruai ben si penbut ya hanrei ngakot ni don kum uta uken ran ubai ke jingkermen ke jingsuk baru ba pentengen habangi syam ki jing snusi ki jing le ke jingim ke jungi kum tangi nyarwai ke jingwai ke balai spa andre pupra ngi yeng da ke donun ke bas ngo shit rahem ke donut ke bangin ai ke jingero sublei kum tangi nyarwai ke jingwai ke balai spa ndo so jing man sharum shameng nawan laslam vang ha mengal
Blake the Jiroy of a life spark had way. Blake, Hamid, Hamid, Gano, Dun, Gajahan, Ilong, Kapukri, Kajing Suk, Najin, Jan, Bin, Belan. Blake, Ya kuble shibune yekine ki para sakri how try ibala sim yake lagi dong ki benta nado
Kiba polis sedang bat duai, ba ai, ya ka special number, berkerku, ya jing ai ngo, bat kunjo, ya jalam jing ruai, lang baka praise worship team. Ni duai ba boleh ulang kerku ya pribaro, ba pinlong kiba manroi kerhai halakasngi, nagam takakam, kejung turai. Nga ai kublai sibune ya ka program komiti jong kabalang bagadang ibet ban peniyang yang sa sisin pa akan ka por ka banginyo e kan islok na ka ketien ka jong blai nga tharai nga perkhat ba nga mudur le asi kani kala banlong kasi nga bakhaddo yang banganyo ban kren na kani kapolpet si pila mangkali balay maong kumta hadin ka khatsan trek u Desember umtakasnam ngin sayo sibuan kita men mesan kiban salong kinong sarai hakabalang te malak mudur bata kapali juga akan puasa sisian ban keren nang ne kan simpor lakum no hadian siposna kata kaya baklo jangan kata kapor ngandap prapon riusna mementang ngadap upahnya riu jangan kata kapor kita pakren ru mlasu kita kata ngasuk marong imatkan ni kelaban long kebakhadu nga kau ini kijikai kemengio ang ba kajing selok yung kinang sarai dan ka presbytery makata kalong baka pulpit kada ka bakintang mat kinang kren ka pulpit kinlong kibala ban ay kajing bam kajing samen siem ya kiplongai kibawan sekejing sekeri. Tukumta la community bagi jingkran kilong kiba tei kiba aiman sem kiba penklain ya kejinget yung kestan jongi. Jingkran kiban kentho kiban penmong kiban penmusi kiban pensosi yanoriano. Lagi ni kau ngaku apa nong? Mereka ketinu belai kalau ngapa sisya, mereka Chris ulang kajing sisya. Lagi keren ni kajing sisya, kapan mong kapan susi, kamta Januari no. Mereka ketinu belai kau, nara kadun kakum kataru. Kakitanu belahi kapan mong, kakitanu belahi kata dawai. Kitab Ujub kadan, kitab Jeremia kadan, kitab Deuteronomy kadan. Tetapi kamu kumta, ya pimudur bangangan ay kitikan kapan kabakhor, nani kapan mong ndeng ngamut kumta. Hendrei namar, ya kumnur par hakata kaiting keren gini selok kejungan, ya kumnur ya don. Tingapan ma pinum sungoy ay kata. Tekabenta kabang alasyon ni kapor kung kajing selok lang kubor ni klimat. Kalau ni kiat lagi bentan ka kting kajing ublay kawe ni kalong nakagospel Lukas kalong ko sipor kal ko san puwe but we Matius sipor lay pusao. Ito haswa bangnya pues kan kabenta jing selok. Ini apa yang boleh hak jeng duai. Tuan ini duai. One men sim bakhoi, midon kam yame menta. One men sim bakhoi, miduai. One dah kabor, bal hak kaburam ru. One dah kejing ai, bal kejing kerku jong mehi. Nawa haka kerteng
Jesus Christ ngi duai amen kini ke nongrum ka pengasyun ka Paul Lukas khat asan phuei ki tien ki ong kumni ki tien ki butua Yesu ong phimut ba ngalawan ya ka ban ai ka jingsuk ha ka perthei nga ong ye phi henrei ke jingele makanti penban Matayas supole pusau hangni pat long trai suong wat mut ba ngalawan ban bo ke jingsuk ha ka perthei ngam simlawan ban bo ke jingsuk henrei kawai mano bam kwa ke jingsuk som kalong subjek ka bas ngu thar kum no dei kalau kau ke jing sisia nadu saya kasngi jasang kenthei kin rakhi ya katayo postayo ji kenthei bat kathim ka ba kasang kenthei ka assembly ka labu ka long ya ka jing sisia hai baong kumno to thiet ka jing sisia bat wat deal ki jing sisia tengah ngai skam bar postayo punya sibun ki jingkren ki jingslok nang bakani ka thim wat thiet ki jing sisia but what they sisia to suap punya poes gini banyak pusan gini kitien hak den dublai makwa ban bu atli kitien kama ka we ngala banong ngam tip la ngala ban penglun kot ke jingkren tera ka selem ru ko sui ba kom ong le se ke dei ke jingkren ka ba do mo ai lat ngon kan ka bamon mo Lukas on sawngin posisi di kabenta banyak selak atli ki kenting akwa banyak puson kita kelong ki kentien pahu bat kerdo tinggi susu hapong pahu kamut kabadap kerhai kamut kabasilai tinggi susu bahai kata Habis cuma kentien kerdo tinggi susu kelong kabatli kabasuda kajingduk makadan kita ke atli ki kentien Habis itu nak gospel Matius khala khadan kong naba unu ru ubadan hau on ai unu akan hairu ti unu ubomdan wat ya kata kabaudan on simno nau kumju hakaju ka gospel di Matius arfusan arfukandai katani kaju Naba uwe ubadan on ai unyo kabatam ru surplus Henrei na uta ubomdan wat ya kata kabaudan on simno nau Tenginya pusuan ki atli kinuksa ngasung kinuksa kayi yang kapapahu ngamudur ngidon kayeng kesem kebabit kebabiang kebadam kebadan kebam kamu susu bang badan kebam kamu kibadap mo kayeng kabitenat haba supaya ka Henrei atau kayeng dan kapang kakrau kayeng kesem kebakenram pa bodi kiat ikun ki bangop agi jing bam jing di kiat gidraks sudap tang kaya tim kaya telah hayi sia syo sia dat sia penat iwe kumno sarai kata kayeng kalau ha kata kajing long dan jiksuk dengan saya pila aban ai juga entah apa ini pe egoi kelong yeng kebekerdo kebahang ta kayeng dan jingbam jingsa dan pisah bai dawai habapang habajia la banai pha sumaru la Christian school ki khon
la ban siêu by yeng, la ban siêu by light by electric bill, pakum ta ter. Tikum ha kata kalong yeng, ni mudur, kadon ke jing sup, ngai pila ban ai ke juba. Mengalong mene kanong rem mutrai suong ngam simlawan ban ai ke ban ai ne ban boy ke jing sup, dre ke jingele makan ti bat ke white. Cakap kalong kakting ke jung play, nadang ingai badangi piang ya ka kakting play kakten sha kunta. Ni ementa hak perthai ke badap da ke jing khiwin ke jing kulmar ke jing kenram ke jing bom hun ke jing bom songsok ke jing bom sngai ke jing bom tikna sudah kat sebab hai makanya kadon has hak perthai beragawi salansa ke jing ut ke jing yam sudah complaints kesosat sudah krisis kedua jam kumta terca dengan nyepai bat pusuan susu ikini kidur begini kisaki ki bapau ki baja hakani ka percaya menta nyepai kanang kong isium ya ka jinglong jong kamariang hakamariang hawang kamariang mengelayo ka environment sandi jingkren ke bakhambania isupkan mau saya senpat buang mariang environment kakan thop ka kendau ka ya kal air kai ka bengi asngo kai bengi pet ki tibi kum ta tertering ki jing slay di floods ki jing tua kendau ki landslide mo ki yang tua ki yeng ki sem ki tua ki surok ki tikut ki jingkieng Juan siki eriong ki cyclone ki kertang ki bebuan ba nalo ka tsunami ka tukoi ka perjuai ka eriong kani ka harian sudah ka kelma ka tukoi eriong ki besar kai Juan ki basim ki im ki breo ki ting kinyu jumai ki nem snail famine ki klam ki plex ki jingyap tem bale bamno bang ki sepo Afrika kita sebut Gaza, kita orang kejinyap tem, maka orang ketemu Israel, Hamas itu, Gaza, Afrika ni, bukan orang ni kejinyap tem, bam dan jengbam, mereka bandi rumio, habli ai, kita orang kejingpang epidemik, pandemik yang kemelong ketika kelam kebelang sudah COVID-19 bagi gue, orang ipai buat nak kalian kerap keriang. Agriculture mo kadang hang niru ka kenjanam seni la banong malahin ki sing asngo nagi bahaya yang ibong ki barep jom mlong su wa karep karyang ru so sao bukile tu sitom besitlang hak apa banong jure uslam usus tem bet wadno kidan ki besok kumtaru si kita than sing mi sitai ki ang bo wadu fan ru ulong kumta bakwe ki jing thong wat soanyam terau bakari kasih jengi ka paunam sibun hakipon dai mi so mdan so pergi kuai ki temporu imak kilong kumta udon we bahaya yang bopoi kha satu senong jerong ciukli kita ki berap satu mo wong kalong kumno mo katung ka pet sene tuang ka ketien jong ki situ wong ni sini ti yang karep kering nama orang kan nang rap, nang ring, nang kerdo. Dia nang tad, ngapi pet berbuat kita bingi. Kita ni kini kijing peluk klau, keleng ke percaya. Isu peluk lah ke peluk ini klau bak ke lausan. Taki wildfire, kita peluk ke peluk. Kita jah kum support dari Brazil, Australia, dari Amerika, USA, Hawaii, baik kita cakap. Kita peluk lah peluk ini cloud. Kita hab bani pelip, lepas di helikopter, kita bani sundai Kajing kali kalong kumdo kan ni, balik kali ijah kumta. Tapi pulih ke kitab Jeremiah arfoi katsau, Ezekiel arfoi sopun dia sepupra.
Kesin boleh ke tu kumne. Jeremia wong bat ngan pencitom ya pi kat bakum kiso ki jingle jong pi ong trai. Bat ngan yang ding haka klau jong ka. Te kan bam du ya baro ke baro saudong ya ka. Kadon te hak nu boleh ka taru. Tu pula. Beli ki perlu di klau. Kadang ke boleh open pau nama boleh ke jingle om ke jingle ke jong boleh. Dia nama boleh boleh. Kini ke jinjar ke sat ngilap dong. Ngilap dong boleh boleh. Dia ada sim ki sia ki dehi ki ba ubre uthao. Ubre wanra. Kita ki orang ki man made disasters. Balai nama bakal roi palak ni ke jing tip ngomong ke jing tak roi ni ke jing tip science but technology. Nasa don ki ban sesu persia yang apa yang kenta. Hoi ke science. Kalau anda asibun ki jing mentua ngem nak ban ni kata. Ngam nak ban ni kata. Ngal ngapan kadi ke science ko kalau pensuk kalau pen aram yang ni kumni lang. Ni ke jing bahapat ke IAU. Ke jing bah ke IAU. Kani ke teknologi. Ada kan sukren antat haknya subri jonga ngabu 4% tikane ke teknologi ke ai ke jing mentua. Ni 4% lah sim hak jingi jangan simat ngai kumba kawan rak mantang ke basnio ngari sim 40% kalau sisia sausia kani ke basnio ngomong mengapersia kata ndai ngakren ye ke ba ngala banyi i ke ba pi baro pi i ba pi sakhi kata takoi pakabenta benginya pek ingkong hakani ka imnang salang jungi social imo yang social life ni iu ni pulih man kasih kul kubor ni pe ki tv ni pe ki youtube ki whatsapp kam teter kai ke bengi ngasupung kan mau ngam lan ni ngasupung kan mau ya kai ke bengi ki thama ni tim baro jingyar thama aggression kumtu kumale Russia ya ke Ukraine kumale ke Israel ke Hamas kumtu ki Hezbollah kam teter ke Iran, ke Yemen kumtu, ke ter, ke bom kumtu iki. Jahat ke jong USA. Ni pe North Korea, utai penher misail man kepor. Kum ke jing Persia jong ke di Amerika. Makan ju perkhat bunuh North Korea presiden Indonesia. Uyo apisana penher kat tu ni misail. Ngat saya ban sinau we misail lan kam ki billion tengah. Nanti kini kim khuslai kata tang man pen i ya ki don kabor ki tiar thama ngasai ki pebak ngasai ki jinja ka pisah lalu no tang bai sinai ki misail kini ki warhead nang ta ba ki don sekini ki thama po i kini i khamtam segi di Afrika ban ki ki leng ka pthai ka jinga peniap bloodshed ke ngiong wat hang na hamadan mangiru kono i jengi ka Manipur kumnu pi kala hang tu ke nyam hadu menta ke dan suk ke bloodshed ke senam ka tu ke jengele ang tu ke jenge senam ke jengele Persia kidan kan singi on ki protes ki strike ki revolt semua kita ki rebellion tapi dan kita aja ayu mi ke jengele lutie pos ki tangi ki tangsem kita Panang tak kilong kisngi kiba kadon kani kabagi ang aktem pareng mo suppression kabak nyat kabak hanglat kabak supendam jubor ke jing kwa ke jing kene jubor ke hop jing kiwe kitab Isaiah stan arpo boleh kong kiba khot ye kabah ye kabasnio ye kabasnio ki ang kabah ye kabathiang kelak thang kabathang thiang kumta ya kabadum ki ong kabasai kabadum ya kababha ki ong kabasnio ya kabasnio ki ong kababha penkesan lagi ni jong ki ban ong kumta ngitang sudah yo naman takan no hapo laim kra email laim kra atau conference no kapestri to ko ini kita kalong ma hak jeng ya keren ya kane ka jingja ka pakimi ni kisni kita ka LGBTQ ni ong kumno
Makitur kumbaya ajmut jingkan ipastor ben lalu. Kitur kita ni kinya bagi pengsan hina ke Bible. Balai badan kita ki LGBTQ. Ki ongwa Jonathan Budebir PMI. Ye kumtu perasan rang. Karut sebagana omiru perakan tai. Ki ada kita kinya. Kisah ni naga Bible. Penyak bagi balai tang banyak pengsan ya kata jingkwa. Nangipit susu ya ka jinglong jong kani ka long brio man brio. Ni ya kata ka jing herdor ke jongka ka pakat pereng lapan ong mo ka morality breakdown. Ka hier kata ka long brio morality. Ka juk mentah ka juk start mentah imong syu ka immorality ki ong ka new moral. Kami dah kata koi ka moral ka betmai. Tanda kata ka basniu la ban ong kababaha makawan kata kapte kalau ngomong isaya san lenong apurhat ya kababaha yung kapasi kapasniyo penkesan balong kabadai kata kalau ngasai pila ban tip khambaha mapi basutho kibikendo ikini ki AKS kari khasi jaintia kabaki pomendai la tip la bana nam la ai ka buram ru kari tip bri tip blai kadi ke akor ke buram kadi ke jingkeli kalong syanu mentah hanu ngin lapsu e kata si kalalong satang ke khana kalong tang ke polis kam nyakan malanya kan hagini gijuk mentah le si la ban syakun ban amal ba kam tamila diru la be kata ke yalong no ain teman ba kani kali ke juk start mai mentah nyong ke persen standar mentah jadi ngini kan hak lang kena ngilong kumtang ngilek kumtang ngisai syumta yang kata bro kakut ketika pojong fi kelawan akan new morality ki omenta tapi ngipasa kata boleh arti muthi lai lenong ibahe dusan baru nge pulih ikut ibahe dusan nganum pulih lot bakumjur ngipe sekesi di rom kalau ngabenengkong ikut arweh lai fuar kaniru hakatu sini pastor depan ila kedau bang tu ye ki ki ba jala apa ini kesini ki pala apa senong ki ba ijli kab ki ba ki pengkesan ye ka seni tetapi yang kini ki kesiti ki tu mesti ar lal nang harusan nganyo tu ki don khat frateli kita ki jinglong ki ba on ki ba seni ki bad elements dengan simtang ka tu benkong ka jinglong hari kisni ki khaddo ong pol simsi tetep lagi kisni ki khaddo kilong ki pol ki basitom balai kilong ki pol ki basitom dengan simtang tu menukong baki bong baki bril kilong ki ba e tangela di kita ki ba ispai ki ba dialog ki ba hangami kita tetep ngamkan dengan simtang tu menukong ba baki bril ki ba e tang yala de kata kamu mo parang ni self-consciousness. Kata yang lagi, self-centeredness. Ini kata ke ego, tang manga. Makanya kejinglong, entah itu. Nadu ki kelung ki baru kelung kata hilong. Kuat tang yang penhun tang yang hanu ki samlai ki bakhefran, wah hanu ki bahek kita ngambak, barang bak teman tu. Kata kejinglong kelung tang yang kamaladi yang kamanga, kejonga. Le tangi ke jonga masa lem manga klem tip manga kata tang babiang ele dia kamai adep kiwe dikani ke jinglong kata kolam ke jinglong raha ke jinglong khwan ke bang ini si keren bahai kata ngam dak kwa benda penjerong sesu khana nok biya hendiat ke bajah lai koi ke si masjid jinta tit jinta ngitip mo bam tit dia ngaruh ngali babang tet delak khamsit khambang dia sinta tet kendiat dah kat sibun dah set sibun longkang kendiat kumbang lah kumbang khambun ni dia dikime ong oh tang belayak ba me dia kan pakhat sui gwe tang babiang ni dia sa babang ni dia oh si samo oh tang baksen ublai ong kumtat dia ki bawa tang ni dia dikatar kolong kesini kesensiar hai tai jinglong ru tangan dia, hak tangan dia, kuan tangan dia. Tu jai sulong, ada bong.
ngam simuan ban bu ke jingsuk ndre ke wai nengi polis susu senau Lukas hani ke juk nongis Lukas khat san pu lai kapal scam susu go ke butrai suong naba nadu menta kilong sangut hakawai ke yeng ki bayale makan ti paralok laingut ki yale iki arngut ru ki yale iki laingut ki nyale makan ti ukpa bala ukhon ru bala ukpa ka kame bala ka khon ru bala ka kame ka kya kurim bala ka persa kurim ru bala ka kya kurim titong nya bisari mangi kita ki sem tingi kham da ka dau ti anu ngangai ngila ban bisari ngila ban sem kita tang maka tin ulai kala ken kumta tapi ngi pa jek tin ulai pa kat kum ka gospel Yohanes khat sao al punyo ni ki kitin yung Yesu hi bukan ya ka jing suk ngai no api ya ka jing suk ka jonga nga ai happy om kumba kata ka percaya ka ai nga ai manga happy kesu pelapat ngilekan kata ba ka percaya kam don jing suk myo jing suk hai ru trai su ong kumta ka jing suk ka mu ai mu kalau jing suk berjanai suk ka sisya ka gospel Lukas ru kena ka baan khat sao ha ka ba khai u Yesu Bethlehem kumno ki angal ki ai ka khubor hatu kupor ki ong ki ruai ki ong kumno hang te sit meneng ka burom hau ble ha ki bajrong tam bada ka percai ka jingsuk ha pring ki brio ha ki ba usngo bhae kumno kata kala banlong ha ka percai ka bangi ementa hangno kata ka jingsuk ka jingkli Cisian ngayo puli ni ka Silong Times la Khamslem live wetri ubnai me arfuar dengan ngada khap mengada bu kapakan ni kata kali bentai jangka jingsuk kapak dibeli jiwa ti tho kumne te ngan polisi sen ha kaparang ngan sabu khasi tata ka jing tho atas Silong Times ko kumne how can there be joy kumnon dan jingkmen in the midst of sickness hunger unemployment hopelessness, frustration, anger, and ignorance amidst the fear of an uncertain tomorrow. Tengah buka tengah si kumno la ban kemen hapadeng kepang ke crow katangan ke jingit bat kasliang ke jing bom yo kam yo jam ke jing duit jing kemen kekulat sudah dap tak kejing bitar sela kejing bi kejing bom sunyau yakiwei bat kejing siap tiang bat kejing bom tikena yakabala syai kumno nio yakejing kemen tho dong tho ang tak ko buat Silong Times live with rek bunai me arwa kata ngada khap ngada bu nang tahu petang su wong kumne how can there be peace kumno ni apa ikajing sok where poverty reigns where inequality in society is encouraged and prompted where corruption prevails and ill-gotten wealth dominates a society that profess of kakamai kahok bakatip brio katip lay ong tonong tho ngabu kumne sengkri kumno ke jingsuk kandon haba kadang katngan ke jingit kaban hakaba ke imlang salang kalong kabala siliang hakaba ke corruption ke sinsiar bat kale donbor ke spa bom hok kalong ke kenrat bakale try clear kat baka singtur pan kakren baka perta kamai ka hok batlong tibril tible kaktin baka kam lemede kata kalong gajing tho kakani ka ko buat Silong Times
Kerana kau katakan kabang I pilihan kita buat lah kia ngalap kita hukum ni. No Jesus, no peace. No Jesus, without Jesus, no peace. Kau buat habang itu yang Yesus, ngitip yang Yesus, ngipediang yang Yesus, kandang kecing sok. Then lamu Yesus, without Jesus, no peace. Enam dan kecing sok. Makan long yang kumta, makan long yang kumta. Nanti bukan mau, yang kena kecing jah, kapal jah, kapal bonsai ngici alap, ngici kana. Kumno ba umat makan di, ulai ya kendo ya us sadu sondar sing. Beriu jong blay, sakit jong blay. Haba kari India kalayo, laka jong kecing sensyar, mon, laka kecing fareng. Tumat makan di, ulai banyak kendo ya usadu sondar sing banyak selok, ban geli, uang. Kalau kumno mo ya kari India, haba mentang layo, laka jong kecing sensyar, ubu ita iktian. Kalau kumno, haba layo ke home group, ingat laka jong ke home rule mentah. Kalau kumno kari India, ingat sekutang kumtak. Kaya kubur, kaya jumpa bu harus selesai uang. Bakari kalau kabaklam ukres kanjat. Home rule will become home ruin. Kalau kasih kata home rule kalau mengkala bam kruin. Hado kamnong kamta ini kesini dari India. Abi pet yang kejinglong jingman kena kanji. Yang dari India, kamu kalau Kata kamlong kamta gigi kentir ke bau uni beriu jong blay sakit jong blay wang. Ada kalam ukres kari India kanjat. Kata ke home rule jong pi kalang home ruin. So terkait khat kata. Tenu unong rasa mensiam haka lais pak san flag blay wang. Habadon ukres long ka benang. Pada pedeng kijing jinjat kijing elek bubun. Ong long ruai. Habadon ukres kandang kapenang. Kawan sekali pat kakotation kapang iasngo berbuat basi kepenankam tuang komne. Put Christ in the center, then all things come together. Bu yang Yesus hapedeng. Ki bro kinya dai lang. Tak kamu Yesus ulang makan dak bahaya. Bebat. Lagi sim khantam hak longian, hak longian Kristen gitu ni. Dan ibu yang Yesus hapedeng yin kisem gitu ni. Ulang apa bantel lang. Nak long kupa, kami gikun, ia pulih ketemu belai ni duai. Ulang kumak ban bat ini. Bengilak ban im, ngilak ban yang hapedeng kena kapor. Kijing kisah sat, kibengi kenduk kat kini. Dia kata ngi, dia kata para kumpul orang ketemu belai bagi sengi di bakat dua, kena kipor, di besitom. Jadi nak kata, kajing kat anda kepor kalong. Nama kata, ada ngi kuat sisa kerja kajing suk kebakan zaman sim juga. Ai bo Yesus un bat un sensyar hagidanu jangi. Talong menikam. Mangi dalam dingin ai tihau. Ai bo Yesus un bat un sensyar ki yin ki sem jangi. Yang sama insasem kata. Ai bo Yesus un sensyar hakisnong ki tau jangi. Tentangi sem. Hau Yesus dan kekulmah sudah. Ai baka percaya kan tip bahkan itu yang Yesus bawa ulang mau ukon jeng ublay ulang Mesaya jeng ublay batang na uhi kasuk kami orang nong ruai Dr. Billy Graham habang batang bu galap suah bu nyalap ya ke nyalap jeng usup pernah kami ni kintian ngala sotana ngada bu jeng thua bang sotana wong kumne mo nganon ken pareng sien mo wong Christ belong to the whole world. He belongs to all people. Kita kintian bahawa udah soal biarkan uju ong syabun setang yang kejingalap yang kusiat. Terlalu kita pada orang kumno uji sukres udai bat ulang nak bentak ki benri baru bat kepercayai baru kawai. Ong Dr. Abraham ubre jong blay.
dengan penkut no ketika Yesus an kapor ka bangan penpai sisin pat ka ketinju le Isaiah sendiri kusau khat ye bat a ketinju ka ong bamendakat iki beneng bamendawan hiar bagi lom kintu no nakmat jong me kum habaka ding ka pendo ya ka beniam bat ka ding ka pentanam iki ban pentip ya ka kerteng jong me ha kinongele persya jong me bat bagi jai benrio kin kinyo ha khamat jong me angak ten ublei kurku ya kan iki slok ni ka po ublei am to ka buram ju amen pengela poes ka bawai ya kan iki sakri ke jeng mani jeng ni ka po jeng ni penuai ke jeng ruai ka ba ka tu ngai ruai men ne ka ba lai spa ndriu po pra lai ndriu pra ke jeng ruai ba jeng ka ta ka pa i pastor jeng yes umi in sabu ke jeng ruai ba supply ini da ke jeng ku penuai Putra Yesus tang hamihi ngasyam jeng suk jeng kemen serum seneng awan aslam tang hame ngalasyam lai riu pra ke jeng wai Shall
Ublay buk pa jengi ubah bening ngidap da kejing sungu bakrau ya kajing torongkat kejang meku try lebo mensim bukhu ubah hilai luit ni ubah sedang jong jeseng hadu ni kapor kebangi penwai no ya ka ngai ngu kusai pamela ai hi kalat kebai luit bengin ruai bengin yoro bengin mani bengin duai bat kham tam bangin yo ban sha skor ya ktien jong me lembalo jong shakri bukan mau iki jikai ki bapodor jong me ko trabi it sipang ke jing im sipang ke je dei ke jongi bat me ke je dei ko try bat ki para breu ki mlang kasalang baka jing khot jongi ko try ke jong me ngi balong ki start ban slow thu ko try ke jing long jing man jong ke ni ko por angin slow thu ba khlam ma me ko try jisu bi ngemla male iru e maka jing im kan ni berthai bat khlam mame ko try ngim don satya kajing im kabam cukut kajing kermen ni kabam cukut hapdeng jong ka berthai ka bakan riang bat ko mutulap hapdeng jong kolong bring ma brio ka ba i tang iladi hapdeng jong kajing le marganti ki thma ki babon bat ki wek wek jing ja ko try ai bani khubor kanyarap bengi bengin pai sheme bengin khmit sheme bengin sno bengin yaine hame uding sawan yu basisha mamelo ong ko tribe khlem mame ngimla bani eru em tu pendai nama kata ini khubor ko tra hangi wei bi wei ba om ta bengin yo sngo ya ka ngin pediang hagi donot ngin pentre kamru aga jing im jungi ke bala gasngi kur khui tan besan be jungi tan bi khongwer ya jing syakri ka bakordor ka bai ai ka balang ka jongi ai i ka jing ko ka jing khia pendap i ka chu ka jing men ko try be long ka jing khu ya ka balang ka jong me ka 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 khu ya ka yeng ka sem ka jong i khu ki sio ki pasakurim batu ka khu langi baro ko try bi ha bangin mi na ne ka jing slok ka bathiang ai baka jing suk ka jong me ka bapalat iya ki jing siang phang boro ka ri jai ki donut ki jongi ba jai ki jing mut ki jongi hau kris jisu ha ba wai no tu da ai ru ba jing e ka ba biang ka jong utrai jongi jisu kris ka jing i ka mana bam jukur ka jong blei bu pa le ka jing slok ka jong men sim ba khoi ki jing kur khu ki belong lai how we blei kin long rang kat ban ngi wei bi wei ki badon ha ka ni ki jing mani ki blei na du benta bat shadu ku bam jukur tru Amen.